Сердца Христова, милость горяча, да Тебе мольбы наши несем. Хоть мы и вельми грешны, однако же честь найглибейшу Тебе даем. Не выпускай же Ты из ласки нас, да будь рятунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Не выпускай же Ты из ласки нас, да будь рятунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Задуми серця Ягонага тривають з покоління у покоління, каб уратувати від смерті їх душі і живіть їх у час голоду. Гэтымі словамі антифоны на ваход, дорогие браты и сестры, распочинаем переживать Святую Мшу у першую пятницу месяца, калі у асаблівы спосаб перапрашаем Пана Езуса за знявагі, якія прычынілі за грахі і слабасці людскія супраць Божай любові. Падчас гэтай святой імшы я малюся аб здароўі і Божым благаслаўленні для Эльжбеты. Таксама падчас гэтай святой імшы мы будзем сведкамі хросту. Дарагія бацькі, пытаю вас, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Міі? Хросту. Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Мія хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю, ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа. А пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молимся. Усемагутны Боже, мы ушановаем сердце Твоего умилованного Сына и прославляем великие дары Ягонай любови. Просим Тебе, учини, каб мы с этой крыницы Божьей добрыни отрымали Твою щедрую ласку. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, Иисус Христос является образом необычного Бога, першородным сирочным всякого створения.
бо ў ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае, небачнае, ці троны, ці панаванні, ці начальства, ці ўлады. Усё праз яго і для яго створана. Ён ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён глава цела, гэта значыць касцёла. Ён пачатак першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім першаронстве, бо спадабалася айцу, каб у ім жыла ўся паўнота, і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слова Божае. Станьте перед обличчям Пана з радостным спевом. Станьте перед обличчям Пана з радостным спевом. Ускликай Пану уся земля, з радостью служите Пану. Станьте перед Его обличчям з радостным спевом. Станьте перед обличчям Пана з радостным спевом. Ведайте, что Пан ёсць Богом, Ён стварыў нас, і мы ягоныя. Мы Яго народ, і авечки ягонай паствы. Станьте перед обличчям Пана з радостным спевом, бо Пан ёсць добры, навеки ягоная милосердность и верность Яго с поколения в поколение. Станьте перед обличчям Пана с радостным спевом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Я світло світу, каже Пан, хто йде за мною, той буде мати світло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час фарисеї і книжники казали Єзусу: «Вучні Янови часто постять і моляться, подобним чином роблять і вучні фарисеїв, а твоє ядуть і п'ють». Єзус отказав їм: «Ці можете примусить гостей веселя постить, пакуль жаних застаецца з імі. Але прыйдуць дні, калі жаних будзе забраны ад іх, тады і будуць посціць у тыя дні». І расказаў ім прыпавесць: «Ніхто не адрывае латкі ад новага адзення, каб прышыць да старога. Інакш і новае парвецца, і да старога не падыдзе латка ад новага. Ніхто таксама не налівае новага віна ў старыя мяхі, інакш новае віно мяхі парве і само выцячэ, і мяхі прападуць. Новае ж віно трэба наліваць у новыя мяхі, і ніхто, выпіўшы старога, не хоча новага, бо кажа, старое лепшае». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уважаемые браты и сестры, сегодня в Божьем Слове мы чуем, як Єзус адказвае на пытанне пра пост. Вучні Яна Хрысціцеля і фарысеі
задаюць пытанне, чаму вучні твае не посцяць. І Езус адказвае ім, кажучы, ці могуць сябры жаніха плакаць, пасціцца, калі жаніх з імі. Менавіта пан Езус падкрэслівае, што пакуль ён разам з імі, то гэта час на радасць, а не на смутак. Паважаная, гэтая гісторыя нагадвае нам пра важнасць прысутнасці Бога у жыцці кожнага чалавека. Калі мы адчуваем блізкасць Бога, калі Ён з намі, наша сэрца напаўняецца радасцю, супакоем. Але ёсць і іншы аспект. Езус кажа, што прыйдзе час, калі яго забяруць, і тады вучні будуць пасціцца. Паважаны, гэта напамін пра тое, што ў жыцці могуць быць цяжкія моманты, калі нам трэба шукаць менавіта Бога ў малітве і ў посце. Далей Езус кажа пра новыя і старыя мяхі для віна. Новае вучэнне Хрыста не можа быць змешана са старымі традыцыямі, каб не страціць сваёй сутнасці. Езус заклікае нас быць адкрытымі для новых шляхоў, новага разумення веры, да новых гэтых адносін з Богам. Сёння мы таксама павінны задумацца над тым, як мы прымаем волю Божую ў нашым жыцці, Яго навуку. Ці гатовыя мы прыняць штосьці новае, ці не замыкаемся мы толькі ў старых сваіх звычках, традыцыях. Паважанае Божае Слова заклікае нас быць адкрытымі для дзеяння Духа Святога ў нашым жыцці. Паважаныя браты і сёстры, няхай наша вера будзе жывой і дзейснай. Будзем жа шукаць Божай прысутнасці ў нашым штодзённым жыцці і будзем гатовыя прыняць гэтыя новыя выклікі, якія Ён ставіць перад намі. І няхай радасць Хрыста напаўняе нашае сэрца. І мы тады будзем гэтым сапраўдным светам для іншых у гэтым свеце. Амен. Паўстанем. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Ісуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прыме ласку хросту, да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у таямніцы Тваёй смерці і ўваскрасення Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця і далучыў яго да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў яго верным вучнем і сведкам Твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю у Тваёй любові. І Цябе просім. Молімся аб здароўі і Божым благаслаўленні для Эльжбеты. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку хросту. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, маліся за нас. Святы Юзефе, маліся за нас. Святыя Пётра і Паўле, маліцеся за нас. Усе святыя Божыя. Всемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста, Пана нашага. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благаслаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё.
Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Будем все разом повторять. Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Благословленный Ты, Боже, одинародный Сыне Иезу Христа, бо з Твоего боку пролилася вода и кровь, каб со смерти и у воскресения Твоего народился костел. Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Благословленный Ты, Боже, Духу Святый, бо Ты намасціў Христа, охрещенного у воде Иордану, каб усе мы были охрещенные у Тебе. Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Праз таямніцу гэтай асвячанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Міі, якую у веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае праз Христа, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае вамі, дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Запрашаю. Всемагутны Бог, Айцец, Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаная да Яго народа, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Мія, Ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для Цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогай слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджаны ў жыццё вечнае. Амен. Калі ласка, запаліце свечку ад пасхала. Бацькі і хросныя, разам возьміце за гэтую свечку. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросны, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя.
Можно теперь свечку потушить, заховайте ее до первой коммунии мии. Боже наш Ойче, просим, прийми гэты хлеб и вино, наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Ойче, просим, прийми. Боже наш Ойче, просим, прийми. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу святому. Боже милосердный Ойче, у Своей безмежной любови и добрыни Ты спаслал нам Твоего одинородного Сына. Дай, каб мы, поеднанные с Им, могли принести Тебе належную ахвяру праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами, И с Духом Твоим угору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада. Адтуль узялі пачатак сакраменты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля полные хвалы Твоей, Хосанна на вышине, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале.
Вспоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надеї на воскрешення, і про всіх, хто у Твоей ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами». Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом.
костелом, бо так безмежно Ты полюбив нас, безмежно Ты полюбив нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мы в шляху до неба силы имели. Ты манной стал вандровником голодным, для тех, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбив нас, безмежно Ты полюбив нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахни свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша будет, на хлеб комуньяй, кто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбив нас, безмежно Ты полюбив нас. Молимся. Ойче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови. Покорно Тебе просим, как мы на земле были подобные до Христа и стали удельниками Ягоной хвалы у небе, які живі і владарить на веки вечные. Амен. Дякую за супольную молитву. Пасля благословления еще отбудется адорация Святейшего Сакраменту, переживаючи першую пятницу месяца, помолимся летание до сердца Пана Иисуса. Віншуємо сім'ю Шукялойць з хростом вашей дочурки, нехай узрастає у ласці у Бога і у людей своїм прикладом християнского життя, вядите її до збавлення. Прийміть з вірою Божие благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Бог даўца жыцця і любовь, які сэрца кожнай маці, адкрывае для яе дзіцяці, няхай гляне на маці гэтага хрышчанага дзіцяці і благославіць яе, каб так, як дзякуе за атрыманае патомства, яна радавалася таксама любові свайго дзіцяці, яго развіццю і цнотам. Амен. Бог, крыніца і прыклад усялякага айцоўства, няхай у сваёй дабрыні заўсёды дапамагае таксама бацьку гэтага дзіцяці, каб ён прыкладам свайго жыцця вёў дзіця да сталасці ў хрысціянскім жыцці. Амен. Бог, які любіць усіх людзей, няхай ласкава гляне на ўсіх сабраных тут разам блізкіх і сяброў, няхай абароніць іх ад зла і шчодра адорыць супакоем. Амен. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. О найсвятейша Гостия,
Kyrie eleison. Chryste, почуй нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotno zjednane, serce Jezusa bezmierznej wieliczy, serce Jezusa świątynia Boga, serce Jezusa siedziba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej brama nieba, serce Jezusa plamnieюче вогнище miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, serce Jezusa доброты i lubowi pełne, serce Jezusa усіх цнота у глибине бездонная, serce Jezusa всякой хвалы najdostojniejsze, serce Jezusa володар i zjednania усіх serców, serce Jezusa, u jakimś się skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, u jakimś się pełnota bóstwa, serce Jezusa, upodobanie Ojca Niebiesnego, serce Jezusa, z pełnoty jakiego my усі otrzymali, serce Jezusa, pracha od wiecznych wyżyniów, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiej miłosierności, serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracają, serce Jezusa, granica życia i świętości, serce Jezusa, umiłosierdzenie za grzechy nasze, serce Jezusa, napełnione zniewagami, serce Jezusa, zloczyństwami naszymi zmuczone, serce Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci, serce Jezusa, dzidę probite, serce Jezusa, granica wszelkiego sucieszenia, serce Jezusa, życie i woskrzeszenie nasze, serce Jezusa, supokój i pojednanie nasze, serce Jezusa, żywa jak wiara za grzechy nasze, serce Jezusa, zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewają, serce Jezusa, nadzieja tych, kto u Tobie pomierają, serce Jezusa, radość wszystkich świętych. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Jezu cichy i pokorny sercem, uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас, грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живи и владарить на веки вечные. О Єзу, наймилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя власність і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро отдається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, как як найхудшей вернулись яны у батьківський дом і не загинули від нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився від Тебе, приведи їх до пристанку правди і единства віри. Каб хутко настала одна учарня и один пастор, а дары костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой и згоду, учини, каб на усей землі, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якого прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана навіки. Амен.
В этой величный сакрамент шануймо щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры пронесем. Богу вечному Тройце прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже наш Отче, освяти наше сердце святлом веры и распали огнем любови, как мы у духу и правде з усьою даністю прославляли Христа, якого в гэтым сакраменте ушановуем, як нашего Бога и Пана, який живе и владарить на веки вечные. Амен. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Ты найвышейший, ты найвышейший, ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты najwyższy nasz Bóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.